Uhlelo lomgundluvu Maskandi Festival ukhala ngomculo Maskandi athi ugoloza no-7.5 wakhe akhokhela wona ukuthi-ke azonandisa emcimbini wakhe ngo-2019. Umthetho latha ongumhleli walo mcimbi kaMaskandi uthe wayekhokha ingxenye yemali eqashe ngayo uNjoko ihobosha mbamba emqasha ukuthi ezonandisa wagcina-ke engafikanga. Uthe inkinga yabo kuyena uNjoko angafikanga ekubeni umcimbi waphela ngo-11 ebusuku. Bavumelana ngokuthi-ke bamfaka u-7.5 okwakuhafu wemali awayemqashe ngayo kuyena. Wathembisa ukuthi uzofika ntambama around abo-6. Uthe akabanga nankinga ngoba umcimbi wazi waphela ngo-11 ebusuku. Inkinga yaqala ngesikhathi angasaqhamuki, kwahlula noma semfonela angasalibamba ucingo lwakhe. Nangakusasa-ke waxhumana naye amazisa ukuthi kumele abuyise imali, wavuma ukuthi uzoyibuyisa, sekumele ayifake wavele wangakwenza lokho. Waphinde futhi wakungcono ukuthi abuyise uhafu wayo ngoba-ke usetshenziswa isithombe sakhe ukumaketha umcimbi. Wamtshela ukuthi kwakuvumelene ngakho akukho lapho bakhulume khona ngemali yokuthi-ke yokumaketha umcimbi kusho lakhe. Uthe manje-ke usemthathela izinyathelo zomthetho ngoba ingubugebengu le nto ayenzayo. Kuthiwa uNjoko uthe impela akaphumelelanga emcimbini kodwa iphutha laba kuyena uLathi. Imali wayemqashe ngayo kwakungu-15,000 okungeyona imali aqashwa ngayo. Uchaza ukuthi wamehlisela ngoba wathi-ke nawe uyaqala ukwenza umcimbi. Wamazisa ukuthi-ke akafake uhafu wayo, wawufaka u-7.5 ngempela ngalelo langa wayenemicimbi eminingi. Wamazisa ukuthi uzofika ntambama, wathi-ke usasendleleni yayo khona wafonela ngabo-3 ntambama ethi umcimbi usuphelile, wajika endleleni. Kuchaza uNjoko ukuthi imali-ke wayezimisela ngokuthi abuyise uhafu wayo ngokulatha wasebenzisa isithombe sakhe ukumaketha umcimbi wakhe. Umthetho nje ukuthi-ke uma asebenzisa isithombe sakhe ukumaketha umcimbi, uhafu wemali ekhishwe phambili usuke ekhokhela ukumaketha. Yena-ke befuna ukumnika uhafu wayo nakhona bemenzela yena kodwa uyifuna yonke. Ingakho athatha isinqumo sokuthi-ke angamfakeli inhlobo ngoba-ke akafuni ukuthatha uhafu. Ucabanga ukuthi umcimbi wakhe awuhambanga kahle, ingakho efuna imali uqoba uNjoko. uLathi uthe akunankinga ukumaketha ukuthi umcimbi washesha. uLathi uthe ungamanga ukuthi umcimbi washeshe waphela. Bafethu ezinjalo lapha nezihamba phambili lapha nenkezweni manje sikhuluma-ke ngodaba ulithinta insizwa uNjoko ihobosha umfokambamba ukuthi kunomcimbi umgungundlovu Maskandi Festival ayiqashe kuwona kuNjoko ngo-15,000 kodwa-ke wagcina ekhokhele imali enguhafu ka-15,000 okungu-7,500 elaphana kuNjoko ukuthi-ke azofika enandise-ke. Kepha wagcina engakwazanga ukuthi afike uNjoko laphana. Kuchaza kumhleli walo mcimbi-ke ngakho kulo mcimbi umhleli womcimbi usayifuna imali ukuthi ibuyele emuva. uNjoko-ke yena wayifasa ukuthi le mali yokumaketha ngesithombe sakhe. Sazi mhlawumbe ukuthini okwakukuphawula ngalolu daba, kodwa-ke sivele sihlangane ne-comment section ungixoxele kabanzi ukuthi unaluthini olwakuvo ngalolu daba. Mina nganza ukuthi ngilasponsor ngiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kuvidiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Nginithanda kakhulu.